prelazi u autostratus ili šta god i onda ta neka energija se kao podigne. Ako možeš, molim te, samo rukovicu mi daš. Može. Doki, uzmi spakuj, brate, onu vreću. Aha, da izbacim isto ono, da ne zaboravim baš. Što bi voleo kad bi dobro radi. Šta su mi se ruke smrzle? Lele, šojke. Tebi? Ne. Nisam osjetio, brate, ništa, ni da duva vetra. Tebi juče, ja sad. Juče sad? Sad. Eto, drži kameru. Što da držim kameru? Ti snimaš? Ne snimam ja. Guri ruke unutra. Ovdje, deki. I daj zakači to tamo. Šojke, zakači mu negde ovo. To? Evo, tu možeš. Čekaj, možda, ovo je dugačko, daj ovdje. Da, to je dugačko. Bolje ovdje, brate. Ovdje, brate, slatki, sad po šumu, jedna ekipa da krene, 5 GoPro kamere nađe. Garant. Da? Garant, brate. Da? Kad nam je pala petorica i tražimo u kvadratni metar i ne vidimo. Pustimo jedan tvoj. A petorica ovo kosti i gledamo u nju. Ma ja, nešto držati ovo, nema to djelo, ti što bi. Da sreća dečki A da ga vežem, a sad ga zalepim. Brate, be, samo ga zalepi, be, gdje će, nemoj da pada. Krenula se. Drži, deki, guri ruku unutra, dole, ovdje, deki. Deki, dole ruku, sad uhvati to tu. Tako. I dalje samo napred ti. A pazi, eto. Nas peti tražimo na tu, ne Si vidim. pali kameru, jes? Da ga Pauza direktno ti sad. uveže Ti kaži kad je palim, eto. Radi. A radi? Crveno ima, ide i gore. Ne znam kako Malo tamo. U redu. Ne, plavo ti, brate. Ne, Da. A, gore ide vreme, aha, dobro. Preko telefona ga ja... To da ga konektuje. Čekaj, vrata, ovdje ili ovdje? Tu. Još dole. Gledaj. Tu govac, ovdje govac. Ili samo treba impuls da podignemo Ako držiš malo, nećeš, dobro. Bravo, a? Ajde. Dobro, ja super. Trči, Dejana! Trči, brže! Bravo, deki, majstore! Napravi kameru, sedi duboko i živo. Dobro. A, deki. A? Malo već. Moj balovet. Idemo! Ladno, mamu ujebe. Ladno. Što se ja ne sjeti se ovu. Smrte malo. Whoa!
na znak. Jebem te. Usta da te jebem. Da te jebem, baš. Ja. Nisam to na znak da ti napadne. E pa deki, posle koliko godine? 15? Jebem je 15. Da, već